Анан берде мына депутаттардан да ешкім жоқ арабызда. Бүт халык карапайым халықпыз, мына карапайым халықпыз. Дагы да болсо Сооронбай Жээнбекович, жұрт атасы сізден сұранабыз. Азыр 1 минутта же 1 саатта Садыр Нуркожоевичтен чыгарып койсоңуз, митингдеге токтолот. Сиздин бир ооз гана кейиңиз калды. Сотторго шылтап, прокурорлорго шылтап, ушу 3 жылдан бери кытымдай күнөөзү жок Садыр Нуркожоевичти жок жерден түрмөдө кармап отурасыз. Урматтуу кыргызелим, бүгүнкү 2 март бүгүнкү чоң жыйынга келгениңиздерге мен чоңураан деп. Урматтуу ел туугандар, маназаттардын баштары, биз ушул бүгүнкү күндө 6 айдан бери күтүп атабыз. Сиздердин бүгүнкү келгениңиздердин, ар бириңиздердин, тириктериңиздердин кайрылуу үчүн биз каалабайт элек. Сиздерди биз ынтымакка, биримдикке, бүт жакадан баш, бир колдон тең, бүт теңден кол чыгарып, бүгүнкү ушул бүгүнкү жыйынды ынтымакта өткөрүп алууну сиздердин тартипти сактап берүүнү сурап өтөт элек. Сиздерди кандай келген болсоңуздар, ошондой кайра элиңиздерге барууга биздин бүгүнкү Садыр Жапаров үчүн болуп аткан баягы боштондукка куш келсе деп акыркы сөзүмдү айтып кетейин. Дагы сиздерге чейин жолуп ишиңизди ийгилик каалайм. Болгону биз Садыр Жапаровдун 6 айдан бери суранып бүттүк. 4 жашар баладан 97 жаштагы чал кемпирлерге чейин суранып бүттүк. Эмки силерге бүгүнкү сиздердин келишиңиздер менен биздин урматтуу президентибизди койгонот деген сөз айтабыз. Силерге рахмат деген сөз айтайын. Урматтуу туугандар, Кыргызстандын башынан эмнелер гана өткөн жок. Чоң кыйын күндөр өттү. 80-90 балабыздан айрылдык. Bunun баары ар бирибиздин мойнубуздагы иш. Ошондуктан чыгында тынччылыкты, мыйзамдуулукту, күчтүү тартипти сактайлы. Биздин мыйзамдарыбыз айткандай, баарыбыз таза бололу. Андыктан таштандыларды таштабай, жол эрежелерин бузбай, ички иштер кызматкерлери менен ылдашпай, биз алып баралы урматтуу туугандар. Assalamu alaikum, hurmatli jamoat, hurmatli elim. Biz hozir siz cho'g'ilib yotamiz. Sardor Japarovning dedesi bo'yicha. Men o'zimizdan keldim. Bunavi biz Sardor Japarovni qanchalik qilmali baribir. Sebebi biz hozir kimdan so'raymiz buni? Prezidentdan so'raymiz, parlamentdan so'raymiz, hukumatdan so'raymiz. O'shaning uchun hozir baribir birgalikda shuni talab qilaylik. Referendum o'tkazilgan negizinde bir prezidentga qanday bir odamga bilimni to'liq berib turishini so'raymiz. O'shondagina chiqadi-da. Aga cheyinal chiqmay. Shuni aytib qo'y. Bir odamga o'shanda to'liq nimani mumkinchilikni beraylik. Alloh taolo o'zida Qur'onda aytib o'tadi. Bir odamga bosh egiladi deb o'tadi. Mana Qur'onda hozir o'qib beringizlarga. Alloh taolo Qur'onda ne deb o'tadi? Bismillahirrohmanirrohim. Nada 16-suradan 69-69 oyatlarında bunday deydi. Egen bağlarına, oğullarına, çınaçlarına, jana adamlarının kuruluşlarına uya sal dep buyurup, har türlü ösümlüklerden jep, egendi jengil kılıp koygan yoluna düş, dedi. Allah arının içinden har türlü baldarını çıkardı. Anda adam olası için şüphe var. Şimdinde bunda da oy cıvırkan kovum için biraz örnekler var. Hem Allah Teala'nın nasıl hayatının akırkı demesini kaytalı ötedi. Şimdi bunda da oy cıvırkan kovum için ibrat örnekler var degen Allah Teala bizge hüküm kılıp atar. Sizler arının jasıyorsun, jasıyoruna kelgiledi Allah Teala. Arının jasıyorsunda atışa arı
Başkarat boşaltılan çok yok. Oşan için biz bir adamga minnetli to'liq beraylik, ana so'raylik da. Anday bo'lsa ko'rib o'tasizlar, biri-biriga shunday vicho bir-birini shunday o'shaveradi. Oshanda qilay, referendum o'tkazaylik. Ana o'sha referendum yesevinde biz buna parlament bizga kerakmi, kerak emasmi degan so'rovni qo'yaylik. Qanday boshqarib bo'lmasin deb nima beraylik. Oshanda davlat shunda Sadir Japarov bo'shansimi, bo'shanmasinmi degan yerga solaylik. Ana o'shanda chechalamiz. Ağa sen çeçalva, rahmat, көңіл бұрғаныңыздар үшін. Hurmatlı mekendeshler, hurmatlı Kırgızstandықтар, bugün ben жолда ağalarız ayıp ketkendey, bizden mekan üçün en çeçici günge takaldık. Biz Kırgız eli, uşul eldik jıyınga, жақсы ой, tilek maksatlarız menen, жақсы ниетimiz менен, жақсынакай кийинип алып, жақсынакай оюбуз менен келдик туугандар. Туурабы? Урматтуу агайын туугандар, бизге көп эле митип атышат. 3-чү күчтөр, ана 5-чү күчтөр, каякта күчтөр. Азыр бир эле күч бар. Ал Кыргыз эли. Урматтуу агайын туугандар, Кыргыз эли бирикти. Bundan keyin bir ele güç var. Al güç Kırgız eli de atalat. Atağayın tuğanlar, ben Sadır Japarov'tun. Geçeki hatın düşündürüp koyayım. Sadır Mırza özünün boştonduğundan, erkinliğinin, Kırgız elinin tüstüğün, takuattığın büyük koyat ekende düşününüzler. Eline kıyıp, eline pışıp, şul elim kavusup etmese eken, provokasiya bo'lmasa eken, beyli içime çıkmasam çıkmay jatavereyim. Biroq elim ziyon tartmasa eken dek, oşol jo'natgan kat oşondoy tuğanlar. Kim Sadır Japarov'ni siylasa, uluttuk lider deb eseplese, anda biz de Sadırday olalım. Sadırday taza olalım. Sadırday götürümdür olalım. Sadırday sabırdır olalım. Hurmatlı ağayın tuğanlar, içine çırap duruzlar, mikrofonda dolun. Bizge en hazır zarıl olup durgan sabırdırlık, iymandırlık, ынтымақ, en negizgi gerek durgan, bizge hazır akçanın, birliktin de gereği yok. Bizge hazır eldin bilimdigi gerek. Oyaqa жақсынакай туруp, adep, ahlak menen, biröөнү barıp jakalabay, biröөнү barıp bir sözüne girmey, provokasiyalar bolat, al болуп келген мындан ары деле боло берет. Бирок биз Кыргыз эли биримдик болсок, ниетибиз түз болсо, bir tarafta карган болсок, bir de провокаторго алдырбайбыз. Kel сүйлөөчүлөр болсо, мындай жақсы сөз сөйлейінші туғандар, келіңіздер, кім жақсы сала түлек болса, сала түлеге болса айтыңыздар. Бүгін Кыргыз eli сөйлеуші уақ, Кыргыз eli айтшы уақ, көйгөйлер көп туғандар, көйгөйлер көп, мен түсініп. Мен жастан 20 көйгөй болып кетті. Болды, тоқтатал деп, бол деп, 20 менен тоқтаталы. Жоқ, бүгінші туғандар, бізге ең зарыл болып тұрғаншы, биримдик жана ынтымақ жөнүндө көп сүйлөшү, сабырдуулук жөнүндө көп сүйлөшү. Биз буларга тең келбей эле тетиги үйдө отургандаргачы, биз алардан бийик бололу. Алардан болбойлу биз. Биз алардан көбүрөөк сүйөбүз Кыргызстанды. Биз көбүрөөк бийип тышабыз. Бүгүн Кыргыз эли ойгондон, бириккен, улуу күндө туугандар.